no hambai ya pharok tini phaidi norok no je kesifai supercell tui kaisa offer choli tongmani obo norok jodi painarak ma khe norok ni bagi balance deal kahamungnai grade A ni mobile bo bahai no phunuknai hingkai tei je norok mobile nano muchungjago norok comment khai sadi hingkha ang norok ni comment no reply khlainai tei norok no phone rok phunukna bagui chaitoknai tei bo grade rika hingkha norok ni bagui best abo norok no kisik samano hingkha obo je tabuk norok screen o nugui tongma hingkhai mo iPhone 14 6GB 128GB hingkhai bini photo swkang no phunugui rinai norok thumbnail title nukuna hingkha obo hai norok mannai condition pro fresh condition hingkhai bini QC report bo nokno phunuknai o jaga charger bai box mi norok manglak hingkhai tei jotono normal norok nugui mankha QC report omo hai report nai norok painani bagui chesta khaidi kesifai supercell tui hingkhai norok kaham device mannai hingkhai oro tebo add khaijak tongo jemon 11 Pro norok phunuknai hingkha norok Android ni bisingo bo sadi ang Android phunukbai chaitoknai 11 Pro norok no phunuknai norok order khlaimano mokhe battery service 80% battery health hingkhai norok jodi paltogui tina muchungo hingkha mobo nokni bagi best 16,080 taka obo wngkha grade B minus ni QC report nokno phunugui rwano QC report o hingkhai ko ang no saka battery health value 80% battery service o kalaikha tei jotono all okay jotono norok nai norok order khlai mano je jara 11 Pro hamjaknai Pro model hamjaknai device nokno phunugui rika hingkhai tabo hingkhe nog tei phunukgano mokhe iPhone 12 Pro mokhe grade C abo grade B minus grade C jora tui norok kaham khe order rimano ang teiang tola ni hingkhe 1,00,000 minus grade C minus no riya tokhani chao kalai thingno manai haiboni device rok hamya phano phaimano hingkha aboni bagui ang borok no recommend 1,00,000 nokno abono hardi hinui 1,00,000 hingkha tei oro Apple MacBook Pro tongo kaisa 2020 ni mo battery working fine with graphic cards hingkha jaga nugui mankhana bini photo nokno phunugui rwano norok jodi tangnai hari mano bini price hingkhai 34,421 tei COD charge alada norok gabo jotono saima kana abo to tongnai no hingkhai order khlaina hingkhe norok ni address norok ni bumung mobile number rohodi norok ni address o no thangnai hingkhai naidi o jaga tekha tongo tini iPhone 14 grade C plus tini offer 14 tui hingkha aboni bagui nokno phunugui tongo device o jaga norok rimano obo hai kisa scratch tongo phiaba mo battery service khlaikha tei jotono all okay nokno QC report o phunugui rinai 24,320 taka oro nugui mankhana hingkhai nokno tebo phunukna bagui chaitoknai norok bo comment khai nainani hinui tini kaisa Galaxy Samsung Note 20 Ultra tongmani abo bui paikha kwbangma out of stock wngui thangkha ang je like khlai tonimani je borok chajagui samani amo rok bebak no pai tongbaikha hingkhe tabuk hingkha norok no phunuknai o jaga grade bujidi grade A grade B plus grade B grade C plus minus abo rok khetaro bobo hai position o tongnai o jaga grade A o hingkha mobile o bahai mannai norok naidi o jotono grade A ni under o tongo tam mobile tongo hingkha iPhone 12 tongo 11 tongo hingkhai 11 Pro tongo 14 tongo 14 Pro Max tongo iPhone 15 plus tongo Motorola rok tongo Samsung Galaxy Z Flip rok tongo tei omo rok ni hingkhe photo borok riya nungo bo hai painai ma painai box mannai obo tei warranty bo borikhe nung manui mano tei return policy tongo no mobile defect phaikai 2 din return policy abo muitung narakdi hingkhe jodi norok 6 month warranty nango hingkha o je super ni keha tongo set hinui yang tui pai mano abo hingkhai super condition good condition fair condition tongo obo bo photo norok nugui manglak oro hingkhe nai ma painai o jaga nok nugui obo hai mobile rok paikha hingkhe chao warranty gwnang hingkhai abono nokno ang recommend khaio norok grade minus rok ta paidi hingkhai defect hamya phaimano
aboni bagui norokno recommend khayo baksa 5000 jat phunuk di rokni sawano ge 5000 jat tongo kriya phiaba je 5000 jat jemon oro 2500 jat chulu tongo omo grade E hingke no refundable obo refund wngya oro image phunuknai obo hai device ma Samsung ni phiaba obo hingkai jekunu mane mobile damage phano phaikai switch on ongni phano phaikai mobile o nangaboni refund mankala jemon jaga iPhone 11 bo tongo grade E nang jodi ei nahanan kutang ya ang jodi hamya ke sanan haran ta nei jodi nahana hingkai ba nang nahari mano hom grade E ni 8550 টাকা mahai inrok nugi mankana hingke inrok jodi device bobo phunuk di hining sakangkang phunuk bai chai toknai jaga baksa 10 ni totong nai gana 10s tongo 10R tongo nahari mano norok jara 10R hamjaknai rok iPhone 10R bini ki sriput phunuk rinai iko jaga norok nai di glass panel baijak obo nahari glak hingkai norok no tekaisa phunuk nai Samsung Galaxy S23 toto tong kekri nai gana grade D grade C mai grade C ni phunuk nai 19225 টাকা hingke box man galak bini ki sriput phunuk rinai o device nahari mano phiaba back camera kisa blur nai ni swijak tongo do o je swijak ni bisingo borok no rohonai phiaba kunu khetre hingkai abo swijak phano manui mano kaham fresh manui mano abo haitam grade C ni hingkai nongna pura phunuk nai tam model tong bulb mobile tongo di o jaga nongna phunuk nai Samsung Galaxy S23 o jaga jodi chong search khaika hingkai o jaga je available tongmani borok phunukka o jaga tekhai tongo Samsung Galaxy M04 jara budget kom 4-5 rok ni bisingo hingkai norok bono nahari mano hingkai ang khoroksa takuk tamjani khorok ni comment khaika ang nugui mai ang tokha tabuk agini haiya YouTube live khaika hingkai mane comment pori mai ang thango tekuni device ang nongni comment nan porina bagi chai toknai angate hini no tekhai device bai khaimani phiaba o device o same nangnugo mane nongni comment thing hai tongo phiaba comment kaham ke visibility mane jeta brightness ekdom kom gahamani bagi nongni je comment abona ang porimaya tekuni device ang nongni comment no porina bagi chai toknai ang tabuk thangi tongo kisa wait khaidi hingkai o jaga takuk khorok ni je comment khaimani abona ang tona bagi chai toknai dislike camera kaisa photo iPhone 8 plus basic rock ni saw hingke tamo saka Biprojit dislike hinsao app ni bumung sadi hinsao Dinesh bumung sadi app ni bumung hingkai ungko kisipai supercell hingke tabo ang obono phunuk bai chai tok tongo Samsung Galaxy M04 hingke mo minor scratches normal obo norok nahari mano o mobile norok aram se nahari mano obo je jara budget kom 4GB 128GB Samsung ungko M04 device pura pure ketal manai hi omahai mo grade B ni nahar mano hingkai nong grade nong saka grade B grade C jora tui nahari mano aram se nahar di hingkai QC report sob somoi norok check khai di QC report o kono defect kori hingkai nahar di jemon power button missing switch on wngya rok missing iPhone 13 naigra di dual deborma okay nainai bro wait khai di iPhone 13 naina bagi chai toknai ang norokno bar recommend khayo norok jodi order khlaina hingke WhatsApp o phaidi aje baje message khlaina bagi hingke ta phaidi ani bo time waste ungo nang bo grade ni naina sadi dual deborma iPhone 13 naigra di hinsama ang no grade sino sakang phunugra nai 16870 টাকা bini QC report sakang no phunugi rinai o QC report buji di do o jaga o FC
Mane phone camera ni bini blur ngi mano. Grade B phone bi hinchao dual deber ma okay. Bo grade B hingka mo khai grade C ni do. Okay. Haipon grade C go hingka mo hayungnai device. Mane defect kabata o jaga o. Okay. Okay tongara dei iPhone 13 bo grade B ni phone bi hinchao. Okay na to tong nai na do. Nong nai tong di. Grade B minus ka he tongo. Grade B minus mang no bisi bang o grade B. Grade iPhone 13 grade B go la kiri. Grade B minus grade C minus grade C te kasa phone gana. Grade B kiri do. Takuk jual de bormani kok nang nang bagi cai tong mani pia bomo ekdom device hamya nang phone bi lap kiri. Single mobile thangai nai laya nang. Grade B plus sotara tong. iPhone grade D grade B plus tongo grade B plus tongo nahari mano obo piaba oboni ki suriput nuglak engkoko photo nuglak o jaga nung nahari mano o jaga hi ki suriput naidi minor scratches less than 2 dents minor scratches no defect mobile pura kaham mon nung nahari mano ama haita engkai apni bisingo nung grade B nai mano grade B hingkai o naidi same condition engkai o jaga up to 3 white spot kisa spot 5 an mano engkai aboni bagai nungobono nahai to kangkai janai B grade nakai B plus nakai nung nahari mano bini cost fainai 25,560 taka plus a jagao siuri charge tongnai engkai thanga nini 26,160 taka ma hai kalainai engkai nongno Q Sriput phunugui ribana ang o jaga tebo kahamke device 1 2 tongo Q Sriput naidi o jaga hi battery paltukjak charger manglak tei minor scratch box not available norok nugi mankhana engkai takuk nung jodi rina hingkai ang like ri tonai nung ologon live ni pore nung ang bai kwrwnglai mano abakai iPhone 13 bo B grade ni puding sawo biprojit saka iPhone 8 plus Irfan Dinara bujili ani namo tambo tam saka bujili iPhone 8 plus iPhone 8 plus nadi hinsaka tam saka tubang bini kok khanai nai iPhone 8 plus iPhone 8 plus tongo kaisa kaham model 5,610 taka grade C ni ang minus rong nang phunuglak nahari mano iko pro fresh condition nong nui mankhana engkai o jaga tam paltukjak abo nong phunugui ribani Q Sriput thangai oro back camera not working ni sijak do engkai BC image is destroyed sijak heavy scratches major discoloration tei major scratches engkai mobile switch on working mahai engkai teka sang iPhone 11 le busuk okay teka takuk sengkang nung phunungnai nung jodi iPhone 8 plus jodi nangjaka hingkai biprojit nung nahari mano o je device ang mano phunugui rika obo nung nahari mano tesa hainai phunugni zoom khai nang phunugnai naidi engkai back naidi jottonu kaham engkai body phunungnai nong komono photo bui norok nainai mano check khaiya kanai obo dam hingka busuk 5,610 taka delivery charge soho nini phainai amtui hai tamjaka gota 5,110 taka amtui hai nongni phainai haita engko 5,110 jago yango tei yango 5,600 na mane 6,110 taka amtui hai phainai ta obo engkai iPhone 6s busuk dara iPhone 11 okay nainai jotni nainai ang chaitoknai engkai iPhone 11 nainai tabo iPhone 11 bo grade ni naina sadi grade tongoro A B C D abai hai grade tongo
Gai iPhone 11 di minus yang recommend khaigla tangi hingkangkai hamia pano mano tu pano di minus ni kaisa phunuk rimano di minus mane buti hai mobile image sekang phunuk nai iko pura hamia aban bage ang nongno di minus ongno recommend khainamo chungya ai jotom di minus ni tekjama ka C minus nai nong C minus phunuk nai iko iPhone 11 C minus ni nokno biman ka obona harimano battery simi paltokjak obo gai piaba bini ki suriput ni jodi naikangkai asuk hamya minus bla teksa tongno phunukano iPhone 11 korido 11 mane tongo koriya mane obo rekangkai mane asuk kaham phaiglak abon bagai ang mono recommend khaya je mono paidi hini battery simi service obo khanda hari mano obo ngi 11366 GB gai puru model tongo puru model je chajaknai rok baka battery simi sungkha gai image naidi image kai glass phatijak jodi mono sonamui tui nai hingke nahari mano gaboni bisingo rijak jagao 11 tongkhai nongno phunugui riono 11 Pro iko obo khai grade B minus ni je puru model chajaknai morok norok nahari mano ikomo no jodi paya hingke out of stock thango tei kaisa phaio je mobile nung chajago abo daki order khlaiyakhai te kubuni website je naitongrok borok order khlaina harsiu mane bobo haing thang hingkhe paiyankhe ko obo hai out of stock wngui thango norogui nugui makhna oro Samsung Galaxy S23 Ultra iko obo norok je kobo paine mui toka Samsung Galaxy S23 Ultra tahari mano mutak phone tongkho phiamo out of stock thanai bui pai ultra mobile hamjaknai inko oponi ki sripur nongno phunugui rinai mo screen chimi copy Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 296 GB 12 GB storage obona hana dari muchung hangkai norok live ni ulo ang bai kwrwnglai di 21830 taka delivery charge to tongnai no alada tei kaksa borok khaike je iPhone 6s jara janai tongnai rok no ang recommend khainai norok like khaya kangka like khlai ribadi nice mita tongdi norokni support nango ang je jara rakhono like khlaiyako subscribe khlai kangka subscribe khlai redi kok borok ni tech entertainment YouTube channel no iPhone 6s nainai iPhone 6s nangkai to kwrui kaisa model tongo C plus 6s plus kai tongo 6 condition mo hai nahari mano u jeta iPhone 7 ana unboxing khlaika a model system obo norok obono nahari mano battery health 85% working fine obo norok nahari mano amahai gai te kaisa gai nangno phunukna bagui saitoknai mokhai Redmi Note 10s 4G mobile ta je jara kom budget ni bisingo tonai boni bagai gai tabuk nongno Android nongnugano 5G mobile gaming mobile hingkai to OnePlus rok sawa hai riba OnePlus nongno phunuknai OnePlus 5G omokhai OnePlus 12R 16GB to 56GB 21460 taka C plus ki suriput phunugui rinai or ki suriput to nai nonorok mobile no order na bagui chaitok di image naidi image hingkai glass panel phatijak aro swijang tongo nung glass paltok chimi mana har joton nai condition piaba nung glass panel hingkai iko glass panel hingka bahai nung obo hai mannai obo nung paltogui mana hanai ta 21460 taka
boni price pheba katalo hingka musui mayao hingke tekha tongo iPhone 11 5G go sorry OnePlus 11 5G omo hai condition mobile ni kisa scratches tongo ke bini kisu report hingka omo hai screen copy ungnai copy screen keha tongo Samsung Galaxy Note 10 Plus o jagao si minus ni mobile o bahai ungnai hingke bini kisu report naidi obo hingke obo hai mane belai spot gobang hingkai norok nahayabo tongdi tangi hingkai nai no nai ridi obo order ke bahai ke khlai dara okay ano khoroksa takuk sungka order bahai ke khlai order khlaina hingkai mane chung taborom di o device no chung order khlaina ble hingkai tabuk chung oro thanai thangka hingkai o device no je address ro honai norokni address ano rohodi hingke nokni address ang o jaga ni thangoi o jaga fill khai painai o jaga rom di pin code je jaga ang o jaga temon tin khoi ni rikha o je city no nokni mobile thanai mane nokni area thangnai o jaga landmark rok gotong diwi akonoi o jaga add khai nini oro bumung te mobile number iwi chung o jaga add khai renai jemon rom di ang ani address no nongno phongna bagui select khaiyano select khaika hingkai o jaga o tam khaine chung check out khainai check out khaika hingka o je mobile order na bagui chini je tai ko price usuk nango hingkai te bad baki hingke norok ano angko tamnani jotai 500 taka payment khaidi aroni bisingo COD charge hingka 252 taka mobile ni dam jodi o mobile haka hingkai nung jodi o bahai ko order khlaibai hingke nung busuk nini COD charge ke busuk nangnai 15,220 taka nung nangnai aje delivery boy no o bahai ke order khlaio norok saiman kana hingkai jodi norok kebo nangka hingkai norok na harimo gabon bagi nongno sanamo chungo grade A grade B grade B minus grade B plus grade C a device no nahai ready roko hingkai risk tongo jemon rom je jaga OnePlus 11 5G obahai hingkai tei return bo ke return ungnai do tagrom je oki report sijak tam tong color spot phainai screen crack phainai hini sijak tongi ning crack man thaka a khetro hingka a device return ungya pheba tomung no o jaga o mo device working ungnai hini o jaga sijak tomase nin device switch on ungya nin device charge singya a khetro hingkai nini device return ungnai return ni policy tongo 2 dini kodang no sijak nukana hingke o jaga return bo bahai ke khlai o jaga joto no sijak tongo bo khetro buti buti hingke chung device no return khlaiman oro joto no norok screenshot bui narok mano ang norok truk truk pungna bai chai toknai o mahai rok khai norok manai nai mokho return policy ama haita hingke return ni jeta rang phainani hingkai 72 hour ni bisingo nini mani no borok pick up khaitlangnai je borok no order rifai blue dot ni hoite baksa ruo hingkai rifai o hingkai tesa a blue dot ni hoite no jodi ang return jodi request ri ka hingkai borok ni nogo 3 din ni bisingo phaitlang phainai phaitlangui borok 48 hours a device no diagnose khainai jemon rom di orang kaisa hai o device ni mane defect phaika hingka borok abo nai kubui da defect je nung return o je sima hai photo phunukma haida abo jodi manjaka hingkai thik no hini borok ano onko tamnani refund ro honai ani o wallet o phainai bo wallet o phainai hangmano wallet bolo phunuk ribano o jaga wallet o phainai available balance o phainai hingkai a je balance bai nung tam khainai nung tesate kubuni mobile no nai order ma khlainai ta ama haike return policy o jaga norok saiman kana tekrok saka iPhone 8 to tong iPhone 8 to tong nainani bagi ang tongadi ei drop nok tam ni bai paina musungjak abo device ekdom kwcham thangka tei abo stock o kwrui iPhone 8 tongma tongo C minus o tongo iko nung nahana kana hamano pia C minus do C minus o tam tam o jaga working unglak ni sijak tong nai do vibrator is not working jemon o mobile o phaikangka bot bot ngediba abo unglak ni chawo tei BC image is blur
back camera kisa blur ni mano camera glass broken hinchawa more than 3 spot ke asuk je mane hamya ke sijak nangabo naharik ni kuno lab tongla ke mobile ni condition bo bahai nang phone riwana iko ioma hai ik kisa back panel kisa baja ke camera iko je sita crack ja nang jadi nahana muchungo nahari mano amna phaino mane mobile to working phaina hai pon nimo kisa kakja rok phaini ta ginin kakjak phayo ana modara ang tin hai return khairi di amti rok khaite afu ke return ng yata tange hingke nono phone ng rika borok saino rika je back camera kisa hamglak ni bini je back panel kisa pharijak tongnai ginin obono mobile dogano service tlangi salamai tina muchungke tui mano piama mobile damla kalaino 4200 টাকা se delivery charge 700 টাকা phainai nung jodi rena muchungui tongo hingkai tak nai tongnai takhok ang by live ni pore ang by kerengdi ang nini order place khlai rene nini address so nini address mobile number nini bumung siro hodi whatsapp titi logio payment siu recharge genorok saiman kana ge ang recommend khanai norok nahana hingka kai nung iphone plus nahari je sil de borma iphone second hand rok busuk rok khaimano okay ang phunungnai iko te khaksa takhunu phung tongo omakhai iphone ko 8 plus mono nahari hino angkhai mote sa sawo a 8 ni salai 6160 টাকা kalayana obona hadi 12 jesil deborma ni recommend by ang request by nai iphone 12 okay 12 nai di doi ko kabangma piece phaika ang nong bo device nong ni bagi takuk abang nong phunungai fast o device na haka angkai nung o je iphone 12 16,070 টাকা price obona haka angkai great chini do mane butui ni bini condition nadi back panel pharijak manai piba device la kaham nangnai piba box manai nung back panel ma paltoknai o kaisa muitunarak di back panel nung ma paltoknai piba omona hali tangena ang pas paltokna nango hingka he dibana kina rokna ang te kaisa device phunuknai great chini 12 pro 12 kai mane out of stock ni thangka puro rok tongkho use report angkai bini look ngau ma hayingnai angkai 12 phayako 5 pro ang committee table riwana norok nang khangka pro na haladi nahari mano angkai 12 pro tongo te kaisa piece tongo tongodi 17,380 টাকা dar nang nang phunu riwana great chini iko ba haimo chao teisa mo chanai o jaga tam tam mo paltok kha abo nang phunu riwana camera tei battery service so kalaika display genuine theba jakha মানে আপেল ni authorized ni hoite paltok jakha jodi apple ni authorized ni hoite paltok jaya hangka a jaga tam phaigam saidaman o photo o nang phunu gori kam rinai o jaga o unknown part ni phaigamo tekrokha takhu kuchit deborma iphone 15 okay hingke monai ni bagai iphone 12 nang tak tan hagadi tang hingke jefro available ngana ang advertise ri tonai afro nang nai tongbi tang hingke krika bui order khlai pai bika week rogo ni aro phaigangan ri mano iphone 15 bulk mobile kore nana galak single mobile ma nailai iphone 15 to rato 15 tongo korea grade minus ni tongo grade d minus ni tongo grade c minus ni tongo grade c bo tongo hingke tabuk nang bo koni nahana nang tak sawanu kom dam ni bitoro hingkai tek tongo 19,000 phiaba oro tam tam defect 15 nana phunu grinai grade nadi o jaga kwbangma condition sim tre broken ni mano missing ni mano volume button not working ni mano nang obo nahai kapal bok phainai tangi hingke mo return ngala aro je swijak bek hamya bo condition tekaja phunungnai grade c minus ni hingka nadi condition dong na condition phunugui diwa o phatcha order ta khlai oro more than 3 spot white patch tongnai wifi not working bluetooth not working nung omorok no compromise khlaima ke nahari mano obakai 15 24890 টাকা
Ga oron bising jot to ni best dodi ning na hana musumo hingka ang nongno recommend kaisa khainai grade B minus 35,920 256 GB obo o device kai nung nahari mano aramse nung o device no nahari mano grade B minus dekhai tongo grade A maka 15 plus obo nahari mano box dodi nang khangka jaga 46,620 taka grade A ni bla amahai hingke o jaga QC report naidi jottono namungnai iko chadar simi sikri box o mannai obo khe nung obo nahari mano hingke 15 ni bisingo kaha model asuk dekha tongo single grade si tongo mo nongno phunukrinai ang QC report o thangui obo nahari mano bini dam bosuk 32,290 taka amahai tangui klai hingkha o jagao mungse change tongo do abo kaisa muitu narakti iPhone 16 Krishna Dev Burma iPhone 16 okay single mobile ot pathangonai eba rephobi hanai totong naigana do nong sakango ang check khai tongo iPhone 16 kwrui te kaisa 256 GB 15 jodi nana muchungui tongo hingke mokhai warranty ganang 6 month warranty obo norok mano good condition oro ping mai blue tongo norok obono naharui mano grade bo nai mano grade kaham phone pro box mannai 16 kwrui obo 44,260 taka 12 pro tongo jotono warranty ganang 14 plus tongo 15 pro tongo 14 pro max tongo noro nui mankhana kwbangma piece tongo jaga hingkai 15 16 asuk available kwrui puro rok khai tongo amahaita hingke tekha tongo jara android hamjaknai OnePlus na chi 5G ikobo 10,786 taka bini condition nongno phunukrinai grade naidi iko 6 month warranty mo aramse nahari mano je nangnai OnePlus na chi 5G 12GB 256GB warranty ganang hingke tai kaya tamsika dara Infinix GT20 Pro Infinix 12 rok kwrui kha 12 rok khai paino tongkha phainai tesa stock o phainai do tamana di nongni bagui ang chaitok tongo je nangnai rok ni bagui norok subscribe khai tondi je phuru phaio afuru norok deal nugui mana oboni bagui channel no subscribe khondi katal ke banai tongkha hingka kai subscribe khai tondi tei like khlai di video no share bo khlai di Infinix GT20 Pro kwrui Infinix model kwsuk kwrui ang tubo khana rogo naigana ang tuidaman bane bongora pharpai tongo de Infinix ta model tong naigana Infinix 5G Infinix Note 11s tong kaisa hingke tei abo 5G nglak 4G singana bini D minus ni dam kom ni bisingo omahai bini look naidi asuk hamyata obo hingke ning je sanmani abo to kwrui purai ni rok tongo hingke te tongo te tamsing kamu Google Pixel hamjaknai rok ni bagui obo kha ani sasa nongno phunugo do Google Pixel IQ Neo 7 Pro naidi obo khai Google Pixel 7 Pro C plus nahari mano back panel simi kisa nang mapal toknai 19,130 taka te kwrui dekha tongo 11,130 Google Pixel 7
hijack tam naidin sakamu IQ new IQ rokai kesibai super selo naine gana IQ new 7 Pro 7 Pro le kreido 7 le tongo nung nubi man khana naidi takuk phone overall condition bo bahai wa hayeng nai display change makhani na দেখা tongo 7300 Hz grade D plus ni display change makhainai mu kaini model tongmano jodi chajake Q report naidi iko mane ningabo sonamui tuina hingke nahari mano obo hingke IQ new 7 5G 8GB 120 nahana hingke ang bekrnai mano IQ new 7 Pro makha nang nai tong na khakao bijuno like didi nang je mobile nutuk mani makha condition bo bahainai gana iko nang je rutuk mani makha phiaba display kai go bahai display nang fix khlai mananai cross of haina display damam tei 2025 sok phaina hingke nang abono sonamui tuina musungke tui mano mobile ni overall condition kahamno hingke nubi mankhana hingke jodi nangkha hingkai ang like ringna rakha hingkai live ni ulo ang bai whatsapp o kwrwngdi ani number 7628035892 yakhaiba 9485479310 jodi reply yakhai a kaini ni bisingo kaisao kwrwngdi mahaita hingkai horo jemon 11টা 12টা rogo hingkai ang thunai thua phrogo hingkai nok text ta khaidi ang reply rogni mangla grade B rok krida dara IQ new 7 Pro acha kwrei abo grade B o hingka kai tongo de IQ new na nai tongo de IQ oro iPhone mangsa phayo tongo de IQ new 7 Pro kwrei available kwrei IQ new 6 tongo B plus B minus ikomo kaha tongo 6 IQ new 6 5G obo tongo Q report phunugri mannano mokai pura kaham no mannai nang Q report phunugri ke 10,160 taka nangkha hingkai naidi mo tongkha oro 12 kaha tongo E plus box jat nayane obo hingkai return ngya o mobile hingkai nahabai bejo khui tongane hamir phairi kai hingke te kaha tongo iPhone 12 a grade ekdom kaham te kaisa kok o je single mobile hine do mokhai single mobile ni hingke photo nangno rui mangla nora Q report baisa ma painai obo 20,210 taka mo iPhone 12 naidi bini Q report nangno phunugri nai ekdom kaham hi oro kun scratch kwrei fake kwrei oro tongo hi device 2 rokom tongo hinong no naidi oro naidi overall roton condition 85% থেকে 100% better health tongnai je iPhone 12 nangnai iko norok mono hari mano Q report pra srai charger box mi mangla jodi nangkha hangka ang mono like rina rakha noni jodi nangkha hangkai takuk sapungmi je khimani nangang be kwrwnglai mano pura new condition nang manai logio box bo manai charger khai nang ma painai hingke te kaisa tongo hi ombo sam kaini ni bisingo kaisa device nang nahari mano 20,210 GST COD tongnai hingkai jotoini ni 20,710 taka kalainai obo nahardi ang sawo obo nahardi grade A ni rok banana kwrui teha 12 nano phunungna bai chai togano teha tongo grade D minus tongo teha tongo grade C plus obo kaisa klai
Obo nin bagi kahamangnai Grade C plus box jat na hadi abo hingke 17,210 taka omo hingke 16,410 taka hingke ang no keys report phunuknai oro khai battery simi unknown mannai battery simi paltukjak mannai hingke tabuk 17,000 ke battery paltukjak man abo nailai ono battery service 85% nung battery health mannai ba 80% service ma khlainai omo haita ko jaga kwbangma tongo nongo QC report nai ma rwnai mokho photo nuglak phia photo sanke photo manglak obo photo borok rwya obo single mobile hino do ang no phunukano जों जे tabuk nailai hingke iko single mobile ni naio do iko single mobile ni o jaga ni oran mobile chao kaham bulk mobile ni bo chao o bulk mobile o khai grade nugo gaiti photo bo nugo QC report bo nugo oro khai joton nugo o jaga bujika go omo kha warranty ganang joton dam mobile nai oro khai dam kalai khe mobile mano phiaba kisa scratch tongnai change tongnai battery change tongnai camera change tongnai ama hai o jaga hingke o jaga hingka hingke pura puri pure no mannai o jaga nung grade A B nai hingka kai hingkai o single mobile hingka photo nugya abo kaisa muchung narak de oro photo nugya ama haita phia oro khai photo nugo nok saiman kana hingkai nong je phuna mota no phunugui rika hingkai 14 Pro kwbangma piece tongo nogo nahar nakai naharui mano max bo tongo phiaba obo bo photo nuglak iko grade nai ma painai kaisa 14 Pro nong no phunukano grade C ni 256 GB QC report phunuknai iko mo hai condition tongnai Daniel Deporma hello lung live bo phai tongo nai ko hingkai kaisa like ri manai channel ko dal phaika subscribe phai ri ini model sadi nin bagi ang model naina bagi chai toknai ang tabuk ani mote nong no phunuknai ani para hingke khwaino iPhone 13 nong no phunuknai iPhone 13 khairi wana ang 20k no nango ang okay phadi daki deal accept khaina bagi hingkai nung WhatsApp o phadi ang live nugulo no nini order no deliver mane khairinai order place khairinai nung ano nini address tei nini bumung tei nini onko mobile number tei onko COD charge rohdi hingkai ang order khlairinai abo grade A blend chao hingkai 13 piece tongno phungna thangai tongo grade D minus ni bo bahai condition jara mo camera asuk ko display hamyamo face ID bo issue 19,000 ni phunuk ribano 19,000 hingke bo bahai grade C iko norok nugi mankana omo hai condition battery change khaijaka battery change khaijaka no phunuk ribani hi congratulation ba apela utrash ni hoitena QC report naidi o jaga o camera glass broken no o jaga gon nugi mankana photo no kisa hingke jodi swnamui ang teinani hingka hingke norok kwbangma kalai tongo nahari mano ama haita hingke 13 Pro hamjaknai rok iko 29,570 taka grade C plus ni obo krika out of stock ongthaga hingke iko grade C minus 22,790 taka iko bon oro display unknown hingke oro camera authorization hingke paltukjak genuine indo battery bo genuine paltukjak hingke display jak obo khai obo haipono kwtal no paltukjak bayo display simise local hingka unknown part phaio mo nahana ke norok nahari mano ama haita 26,790 taka iPhone 13 nini para khwai tamo para takuk amose sadi kapal broni iPhone rok phunugui tongba kha kapal hinjau are ani
para hingga hingga khowai belchora ningani parani bagui asuk birman nangui tongkha hingkai naidi hingkai nini para khe bojaga sari surani simita sungdi nini bo hingkai obo hayungnai jodi nangkha hingkai satin pro jeta jara tinta camera hamjaknai rok resung kaham no nangkha hingkai ang like ri tonnai live ni pora phadi hingga boano sajak lai thaka bini reply riyani bagui hingkai jara iPhone XR eba 10 rok hamjaknai rok nong phunukano 10 kahe tongkho E plus ni sinio bogobil phasing ta border gana ta takhuk hayade yes bro yes nono ani live payment bagi congress blab hambai bukhabai hambai khabai hambai buksukai hambai naidio jagao grade e obo hingkai e omo hingkai kuno hamya phaibo obo nung return khai manglak obo kaiha tongo piece iPhone 10 okay nini para hingkai simna mala layana gana gofur rogo mala layana heda New Year rogo edisi parok berai fur rogo mala lainai haise ah jaga malai mono norok ang malainai hingkai ang thangnai 1 tarik bebara thanglak 2 tarik 3 tarik mane 2 tarik ni simi 7 tarik ni bisingo thangnani bagui ang chaitoknai hejamara simna sunamura bazar ganao ani nok takhuk nung tam khlai ang nini saimana musung bala hingke nong ang je tini piece phunuka norok nangkha hingkai phaidi tei last iPhone 14 mo kisa back panel damage norok mono nahanakai nahari mano starlight color hingkai je thumbnail rikha angko tamnani thumbnail je phunuka abo jodi kebo paine mujung tongta tong nai nagana 14 ni iko tongkho grade B plus obona hari mano jara 14 hamjaknai rok ekdom pure B plus ni kaham fresh jodi nahana mujung kang bi kwrung ladi nok dam rok naina dio jaga busuk kisuri purbo phunugui rika hingkai asuk no norok no hambai norok logiri tongmani bagui norok jodi ang de jodi jajaka hingkai screenshot budi photo bui tondi dara mo nango hinano WhatsApp share khaidi hingkai sapung jomatia bo 12 jajago hinchao hingkai nung jodi nangkha hingkai phaidi WhatsApp ang bai kwrung ladi hingkai no nang order place khlai rinai hingkai tini baga sukno tebo kata update nani tono musungui tongo hingkai norok o channel no subscribe khlai tondi Kongborok ni Tech Entertainment YouTube channel no sudo oro ungko simia tamnani phone simia norok channel ti kwbangma abahai dal bidal video rok nai tongmannai aboni bagui tei Aadhaar card related kok kisati sai khnai last video phai tongo me je video rikha Aadhaar card no tui mobile number change khaimano tui phiaba ah jagao je old mobile number no norui baksa bono buji yangi tongo aro address bo update khaimano nini address mistake tokhai address update khaimano amahai iPhone 12 Pro Max naigra di okay last to te kaksa brang bagai nairi siwano ang keboni bwkhano mithigriya je saboni nang naina bagai chaituk tongo nung brisik sinango hingka kai brisik nai kaijak te ungka takhuk Daniel ungko bai brisik nai kaijak di boys gna chakri khaina rok nai kaijak di suki khai tongano happy khai tongano tamjane to kamusung iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max to piece to kri kha to nayene ani yang kwrui takhuk nairi wan tawana de nonna ang brisik nairi fruda tongore naidi
12 Pro Max kini yang tongo beri cek nungko pas pono bos sorok kana obo battery by display paltongjak display paltongjak battery service kalaikha 12 Pro Max 256 GB takuk sabjani jana sagamo bini nungko tamni kamo Jack Sudix dah mujili yang boya English rok maya ba aborok ano comment khaimani iko Q3 purka wahai nahari mano yuri nangkangkai 12 Pro Max 256 GB abo kaisa piece no tekha tongo hi iko tekha tongo kaini piece to nahana hangke nahari mano bahai ba nang beri sukno ba hamjaka ba tamon nang ba sikla rok no nugliya da sikla rok burung klai tongo bahai ke beri sukno hamjaka ba nang beri sukno hamjak mani kaham nin bagai rang ganang khai tongmayo beri rok ta rang baji borok rega rok khayo baksa ke ba chakri khaigai to tebo se kapal kaham nini ama haita Engkai beri suk hamjangnai khoroksa tini ani channel payment bagai pipeline hambai bisi katal ni no advance hambai beri suk hamjaknai beri suk phano naithoka payo he dana naithokai da pai nakiba samung tangkai na payo nakiba samung krung takna krung na lopna krung na ko chakri khainai nakiba business khainai nang bobo hai category ni beri angba gesangni ni bagi beri naina dula beri suk wakakok da hamjak no warkhung kuchugrok da hamjak kisa sairiti nayan nin bagi beri yang live rogo obo hai moni kothor bo tonga nango nongna bai norok ano support khai tongmani bagai kunungya chakri de khai takuk angbo burano takuk chakri khainai mang khayani sadi naithokti chakri khainai ta takuk bai chingmaka chakri khainai bai chakri khainai beri naithok boro singma khanin bagai mini umor bo sairi dita ngangka hani yong beri masa tongo ayong beri phano kairi nai beri suk tamhin bini rang kabangma ajijak tumani changkhrobi malagada gari scorpio ro hinkamu tam mani yang besai malia na tabuni bike GT phungko 200 da hinkamu dina hinkamu busuk bike ro phano malang jawana nang gaban bagai ready tongri kajakna mujung jakha hingkakai ano sadio khobor nirna nangya ang chaimaya ang wahan puhan chaya jatse ani hingke 57 wngkha takuk khatok laisinai ekaya borok ni hingke 5 phono wngkha no kaina rosinan do continue bagai musingno jotno hambai haina hai nang ni bagai video kotal tui phai tongo unboxing rok phainai wngkhepe engkai norok nai tongri support kai tongri channel kotal phaika subscribe kai tongri jotono